Njengabazalwane sikuncoma kakhulu okwenziwa umengameli wesulezwe lokuthi akwazi nokuthi ukuzivulela njengamabandla sihambe sokhonza. Sithanda ukubonga kakhulu ngomongameli uma sithumelele umbiko wokuthi avule inkonzo. Ngibona ngempela umongameli engazi ukuthi ulalela kakhulu ipressure, ulalela kakhulu abantu. U-under pressure ngale ndlela le exakayo. Ngoba khona manje uthe abantu abadala bahlala emakhaya besenzele emakhaya. Manje mangabe sevula amasonto kuzoba buhlungu ukuthi abantu abadala ebavalele ukuthi beye emsebenzini kodwa bebekwazi ukuthi beye emasontweni. Kuzoba buhlungu mase bebulawa amasonto. Mina ngilibona iphutha likaRamaphosa lokuthi avule amabandla ngoba vele bese kuyingcindezi eqhamuka kuwona abafundisi bamabandla ahlukene ukuthi kunganjani amabandla avulwe nawo njengoba songena ku-level 3. So nje lokhu akwenzile uthatha isinqumo esikahle sokuthi avule. Sinizwile ubaba uCyril Ramaphosa ethi inkonzo zingavuliwa. Mina ngibona inkinga la ngoba abantu sebayofika bagcwala emabandleni, umuntu afike sekawu number 51 bese ke bayamfaka gcwale ukuthi nsi. Ngabe lokho kusho ukuthi icorona isiphelile?